Magdala Oh. ko kuan o sunda. Oh, sige. Pasa. Asa tagi nay. Okay, mga amigo, no? Presentalmente, bira kita alya kun analin gumaos. Check kita. Kita alya le. Kusel sitwasyon di suyo aura. And munakal mga mira kun mga ta continue man follow kanaton na the Gino project. Thank you kung vosotros, no? Okay? So, para alya kita mga tiempo. The Gino Project, the Gino Aura, sige kita ko nanay pakilaya paste unde bate pasa si nanay kay buka dole gulay para ase ulam, no? Mira ustedes ha, kilaya el pasada ni Mama Annalyn. Maguna ta dito ha. Ikaw bahala, asa? Magdala Oh. ko kuan o sunda. Oh, sige, di ba dole bolo? What? Usted tamira yo. Ay, bakit? Ano naman ito sunda nga? Si mira ustedes, oh, puente este aquí, oh, puente. Aban, yang di suyo lugar. Yang di suyo lugar, oh, es el casa. Kami na, pasa. Asa tagi na eh. Siyato, Sa pikas. pato. Oh, sige, saka. So, nautulaw kita. Pasa. So, pasa kita kiyo na try ulay. So, sige. Si, okay lang. Thank you. So, tinik yung mga taas yung mga shop, no? Shop sticky. So, pasa kami ki, oh. Mira ustedes, oh, Rio. Oh. So, asa di ay kagakwan na eh. Katanom-tanom. Diyato. Ang imong balay, asa man? Dito, nagani diya mga balay taas. Dito pa, oh. Asa tigagyan eh. Pikas. Diyato. Kanara diya? Oo. Okay. And try. So, ara, kikita. Kita buukan kita pasakot na kiyo, nanti. Mira kita on the partes de el pasada. Okay. So, kailangan na okay. baha. Kita kina side. Oh, mira sa ustedes, oh. Oh. Matong di nga niya, lumakswa. So, ligal ya, oh, salta. Be. Sige daw, nay. Oh, Lukso, nay. Oh, lukso. So, No, que pero ustedes. Baha kita. Mira kita. Kila ya. Entray kuan kita pasa, no? Diga tu kio, tiene agua. Pero kailangan tu salta. Para pwede. Diga. Okay. So taki di yung mga siembra, oh. na. Kamanting. Aquí el di suyo kamote. Tiene le. Be. Pasa kita kikunan, oh. Be. Kamanting. Wait lang ay. Oh, mira ustedes, oh. Sakali di suyo kamanting. Be. Oh, sige na, kuha na. Kanina, unsa ni siya ginabaligya na nimo na sa mga kwan. Kung naay magpalit, ibaligya. Mao ni ang imuhang pagkakitaan, no? Oo, pagkakitaan ako, palit og kuan, sudan. Nay, diri nay, kung magbaha ni nay, Na, magbaha ni, pero mabilin lang ni sila. Makita lang ni mo siya, inigula na tubig. wala na tubig. Okay, verse. Gracias ustedes. Unsa-unsa imong tanom diri nay? Ah, og Kamanting. gulay, kamote. Ha? Kamote, ano? Kamote, sa pa? Talbos na, nay, talbos? Oo. Mati ukra. Ah, okra, makuha ta. Oh, na. Ukra. Oh, grabe, mira ustedes, oh. Sige, nay, taya, nay. Wala na siguro na puto. Okay na. May ko sa queda. Oh, manadese, oh, mira ustedes, oh. Kabarsele, kung sali pwede
puto man harvest, poko, libe sa ilin ng mga tiyenda. Mga pila man na nga nanay, mabaligi anay. Baligya na ko mga 40 ang kilo. 40 lang ang kilo. Unsa man na siya, nay, barato na kayo na 40. Oo. Bendele ko nese, kaya lang na 40 peso per kilo. So puni kita oras na mga 2 kilo. O tiyan, yung mga siguro, mga 100 mas. Mas de 2 kilos de. So ansina, después, paunsa to, pahuman nato na, palito na nimo og. Sudan. Tubig. So sina areredor, takikita na areredor, mira ustedes. Para unsa na siya, nay? Tanong. Itanong balik. Oo. Kurta lekel jutay para hacer tusluk otra vez. O, mira si ustedes, ha? O, kilala si tusluk, o. O, mira que nele si biraw o hindi. Kasi hindi, si aseto ko nele, kuan. Kaya kung baliktad, nay? Nadili tulain. Okay. So, mauna. Nga na. Ito, sabi ka sila pakilala, Parang tapa unod otra yung vez. pakatubiri. Bendeste. Okay, nay. Asa na tanay? Dito na O, sige, nay. Kuan. Kina. O, ikaw mauna. Para ako makakuyog sa imo. Ya, o, pasal ka dya. O, yan. Pahala kita. Sige, kita ko na yung ki. O, yan sa ustedes, o. O, kayo, papaya. Yan papaya. Kuidaw lang kita kayo mo. Yan, aguero. Ile, po miya, tu salta si nanay, o. Kuidaw, nay. O. Okay. Kaya este kiho, agwas eh, o. Yan sa ustedes, o. Agwas eh. Si mangkamali ito ko. Salta-saltada. Tayo kita na aguero. So, Ayas. Ito sa okran. pikas. Oo. Sa pikas tulay. Oo, dito. Apa? Busing, thank you. The Gino Project. The Gino? Sí. Ya pidi González. Kasi, avenida lang pinimilat nila dentro. Sí. Nakabar el marido di suyo como ya perma. Sí. Na manda kami leba para ya pidi sila akil lang daw na imentas plan kita. Hasta akil ya muria lang ali. Pero kami ta suporta dala. Mga team del LZL Repair Shop. Okay? Shout out. LCL Boss Makoy. Oh. Boss Makoy daw. Oh, shout out. Thank you. Sata. Harap tulo kami kita, trabe sa kita tulaw. So, thank you no LZL Repair Shop. Ya, ayuda. Sila ayuda para dali ko na onde para kita jeep. Sa ora aki kita o baka kita ko neste. Kung kuy daw kasi hindi kita sobra kita man overset kita tali kita na tulaw. Okay, wait. Wow. Hindi ka to so ito man lusot di TPS. Este. Oh, Allah, kung saan ni siya nay? Likway. Oh, ese likway. Pero, Tanglad. tanglad, oh. Taki din nanay alugbati. Okra. Oh. Anak ko, kantoy Rio lang kaluligat ni siyembra. Nasa kaliyon di siyembra, oh. Kabar este, oh. Kung saan ni tubig ni diri sa ubos, nay? Wala na tubig na mala na. Wala na. Okay. Medyo blando kita. Oh, hindi tapisa. Oh. Okay. Talong. Oh, may aseres, oh. Talong. So, pasa kita kinamain. Kini pa pambawing. Mambawi, no? Sa kalil mga okra di ato lagi. Wow. Okra. Ang to dito na, nay? O, anto dito. Kana imong tanong? Oo. Undo man, por eso gali, bing grande gali si district kikuan, no? Tanong, ordo na Rio, le. Na Costa kita del Rio. Na Costa kita del Rio. So, kasi na barigo niya siki, tugbungan. Mira ustedes sa Diciembre. Chenele mais. Oh, nung pa lang, taka ba, rebantal, mga mais na krisi pa lang.
para alya, kamanting. So, sabi ustedes, Takwa diri kamote, alugbati, tiene okra. que chequear kita. Este que también kali la vida aquí. Hindi man habla katormenta sila. Siyempre, tiene que espera pa kita no con el di ila mga siembra cuando ay tiene fruta, después puede vende, amol malisod. Pero in a way na tiene ko sa taas eh. So, ansina el gente no, tabla ka ni sinanay. Taliw el Diyos, tagiya ka natin, pero nisisita kita trabaha. So, mga viewers, ahora, siyempre, kunto yung aki, oh. Oo. Alright. So, one man banana kita, kunto kita ki, oh. Punanti. Kay, sabi ustedes, bonito, no? Kay, ya pwede kita conversa con él, eh. At the same time, ya pwede kita mira, ko sa balitaas, eh. Aki, ko sa disuyo, abla kita kinabuhi, o ko sa ba disuyo busca la vida. Eh, sagala disuyo mga busca la vida. Oh, mira ustedes. Okay. Okay na. Okay na. Oh, biray kita. Sa next balik ka, may bunga na. Oh, na. Kiber, manda pa ka natin biro otra vez, ha? Ayuda kita depende dito yung mga kuan aki, oh. Dito yung mga produkto. Iligay tiene el tiempo cosecha, ya. Pwede kita también kan nanay que ayuda. ¿En dónde lang si nanay tahala, oh? Yun, ito pwede mirar fruta donde, pero kinanay, so ito le, kaya di suy siembra, oh, na. Okay. So, bira kita otra vez. Kung cuidado lang, pasando kita na urilla. Naitara sa mga talong di suyo, oh, grande-grande as eh. Tapos dyan, pakibisya pa si nanay-anay aquí. Oh, yan siya sila so. Kali onde pisa yun ante. Ni kulodo kali blando siya kyo. Kailangan gali ito pisa largo. El Paso. Gabi. Oh, asa tagata Gabi. Kasi, Sunod na. Usa pa tawagan ni nay? likway. Oh, likway oh. Likway sa subanon. Usa ikuan na luto. Kanang dahon niya. Asa may butang? So, pende sa sabaw o gapa, ana. Ah, yan sina no. Likway. Kever. Oh, mani. Oh. Usa ni siya nay? Mani. Mani asa na? Gini. Mani na. Gini. Oh, mani. Oh, mani, na. oh, mani. Atid. Ang problema diri nay, dili tang makakanta og bahay kubo. Kay ang imong balay dili man kubo, jeep man. Jeep. Alang mo kanta ta. Bahay jeep na kahit munti. Alay, So, mono. Un poco de komedya kita. Pero alay, biray kita na. otra vez, si Miro Celestalia el Puente, tahi kami na costa del Rio. So, biray kita otra vez allá. The Gino Project, the Gino Project, the Gino Project. Oh, Oh, asing na sita planta. Ingani ni nay, dili lang ka mabutang nay. Kunay mo palit. dili. Baligya. Suroy. Ah, isuroy na. Oo. Oh, ba. O, so, isagol na ni diri. Oh, Butang na diri. punya daw si nanay ki. Unsa man na ihatag nimo? Oo. Ihatag nimo sa moa. Oo. Oh, salamat, salamat. Salamat na ha. Salamat gani kaayo. Ilang sedes. Maski So- kuan para dili mo masiro na adto. Eh. Quiero decir que mira tu gratitude ste. Mira ustedes. Ansina si nanay no. Tu pa auntie este. Sige lang ante kung unsa-unsa man makasuroy mi balik. So next time bira kita ki otra vez. So thank you. Palit ka pang sudan. Ay, sala. Dili naman to na mo ipapaya. Dili naman na bayad. Hatag na nako. Ha? Dili. Hatag. Palit ka unya sudan. Palit ka manok. Padobo. Adobo ha. I-adobo. Dako naman ni Si Kuano. Sige na. Si nanay. Nga ni nanay ha. Mubalik na lang mi sa inyo. Tapos kung unsa-unsa man, keep in touch na lang ha. So, mauna to atong message po sa mga nakatabang po sa to sa imong pamilya sa
sa Lingkod Batang. Diyan sa yung kabatan o limpapa, gonda-gonda ng mangunidad yun, ayaw mo masusa. Mangunidad yun. Okay. So, ang kuya kami ala. Bali, bisita daw kami. So, pwede Kung namin intindi na ko. magbisita. Okay. So, thank you, Colonel Diaton, mga amigo ali. So, lumases man nga sa baka tiyan kita busca manera kanila kay sabi yo manera kanila sa liaki busca kita kanila onti kanila pwede po ne. So amo sa el cosa ta pwede hacer the Gino project. So thank you con ustedes todo, especialmente aquel mga kenta mira kanatong pirmi. Paboyo man share, man like and subscribe ko na di aton mga videos. Thank you so much. Bye bye. Project, the Gino Project, el amigo de todos.